Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Nongïalehkai yang balatip kum ke First Meghalaya International Open Grandmaster Chess Tournament arajar arpulai bala penyai dengan Meghalaya Chess Association. Kalau poisya kabakut daga arpotrik unopra arajar arpulai hasai Indo Training Hall kebadan hanihu. Ya kenam ladu hake E kategori layok ra da upan sulaya levan ubana Georgia ya ka takmar rupa layok khur da aroniak ghosh na India but takmar nong da uratna karan ki napo kari India. Ya kenam ladu hake B kategori layok ra da urituraj tamuli na ke Jylla Assam ya ka takmar rupa layok ra da Prashant Kumar Singh na Bihar kat ba ya ka takmar nong layok khur da ubishistha ankesh na ke Jylla Rajasthan. Hagni ke jingya kop lawan banya shimbenta ki Grandmaster ki bana ki shipotli ki ri ha ka perthai ki bakin top ya ki bana ke USA, Russia, Bangladesh, Sri Lanka, Egypt, Georgia, Vietnam, Uzbekistan, Nepal, bat kumjuru ki Nongïalehkai ki balawan ki Jylla ba pher jong kari. Yaki khusnam jiki ni nong job la sam ru menteri rang ba ke Jylla Konrad Sangma pat kumjuru hagi non lang menteri ke Nongïalehkai sports ke sarkar Jylla ba Shakliar Warjri Dr. Sanjay Kapoor Presiden ke All India Chess Federation pat kumjuru Presiden ke MCA uba KM Warjri bat kiwai